Tuke adhira lig maduong' mapacho kabiro kao yueyo mar jumbe ariyo kendo chiwo thuolo ne jotugo mondo mi oriwre gi tim mar Harambee Stars motel ne tuke mag manyo otiko tuke mag pinje mangima. Tok tuke 4 nyaka season ma higa 2025 2026 chakre. Klab mar Shabana omako thuolo mokwongo gi points 7. Shabana nowuok amodhi gol 1-1 gi klab mar Tusker FC nyoro kae thuolo mar ariyo omake gi klab mar Posta Rangers ma itayo gi kocha Pamzo Umolo. APS Bomet nyaka sani pok oyudo point mora mora e lig maduong' tok idho season mokalo ka giwuok e lig mar National Super League. Sofapaka nitiere thuolo mar 17 kinde ma jolos kuong' Tusker FC nitiere thuolo mar 16 gi points 2. Ni results ambazo hatuko tumezipangia and it's very disappointing because ukiangalia with our targets we can't afford to lose points wakati tumezigrab. So I think in something tunaenda kuwakia because ukiangalia ile bao wametufunga imekuwa out of nothing. So naweza sema tumelose as a team. We need to go and rectify hiyo makosa next time tukifunga mtu hata kama ni bao moja we take the lead. He needs to go very fast to make the right decision. So naweza sema it's something he needs to go and work because ukiangalia the entire minutes amecheza vizuri apart from that small mistake amefanya. Na tumelose kama team, hatuwezi ka blame kwake. Alama moja ni muhimu. Hii ni project ambayo tunafanya mwaka huu na tuna believe na wale vijana wadogo pia wamekuja. Na nafasi ambazo tunapata, kila mechi tunapata nafasi nzuri za kuweza hata kushinda mechi. Kwa hivyo hata ukiangalia mechi ya leo tunapata nafasi lakini hatuko clinical pale mbele ya goli. Lakini leo tunashukuru Mungu kwa sababu Ian Simiyu ameingia na kafanya mambo yake. Imetuondolea ile pressure kidogo lakini bado tulikuwa tumetarajia alama 3 muhimu sana. Na kwa mafans wetu tunawaambia tuendelee kukua